Йоу, барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Абдусоң. Бүгінгі видеода мен ТЛС 19-шы ойында мен өзімнің аккаунтыма обзор әрі бір матч ойнайтын боламын. Так, біздің составта мынау Озил, Дүйсенбай, ол мен досым, мына Мұрат Абылай, ол мен, және Бауыржан Исламхан, ол әрине қазақтың футболисті. Ал Жұматайұлы Аслан, ол тоже менің досым, братан десем болады. Тоже Мбаппе, Неймар, тағы Озил бар, Силва, Марсело, Пике бар. Мен негізі командама Месси, Роналду дегенде алған жоқпын, потому что олар мықты болып кетеді бұндай команда. Мен просто кішкене әлсіздеу қылып ойнағым келді. Әрине барлығын күшейттім, бірақ әлсіз деп айта алмаймын мына команданы. Әртүрлісі барлығы күшті, Навас даже 100-ге дейін күшейтіп тастадым. Манені қоямыз, себебі оның скорысы жақсы, рейтингі төмен болса да, бізге маңызды емес, ол пас деген заттар. Және кеттік. Алаш біздің командамыз, және біздің логотипіміз әдемі. Ал келесі біз музыкамен кеттік. Ертеде ешкі жүні бөртеде бір ару қыз болыпты, мүлде жақсы көрмеген. Ертеде ешкі жүні бөртеде бір ару қыз болыпты, мүлде сүйіп көрмеген. Я көрмеген, себебі сенбеген, тұрақсыз сезімге ермеген. Ұсыныс болса да кел деген, ешкімге номерін бермеген. Ешқашан жүрегін ашпаған, ойланбай қадамын баспаған. Біреуге үміт беріп шашын ойлап келіп, жалығып кеттім деп қашпаған. Ертеде ешкі жүні бөртеде бір ару қыз болыпты, мүлде сүйіп көрмеген. Ертеде ешкі жүні бөртеде бір ару қыз болыпты, мүлде жақсы көрмеген. Жегі ару, жүне қызғын табу. Болсаң да ханзада сенмейлі, өтірік бұл сөзге сенбейді. Себебі саған сені бұдан оған еріп, қуышақ болғысы келмейді. Өзінің адамын көтеді, төзімі толықтай жетеді. Табады бақытын, болады бақытын, осымен ертегі бөтеді. Ертеде ешкі жүні бөртеде бір ару қыз болыпты, мүлде сүйіп көрмеген. Ертеде ешкі жүні бөртеде бір ару қыз болыпты, мүлде жақсы көрмеген. Жегі ару. Мен қазір скемді көріп отқан шығарсыздар. Әрине қатты мықты ойнайын деп айта алмаймын, бірақ қазір доп Жұматайұлында, және Жұматайұлы Аслан гол соқты. Білмеймін нешінші гол екенін, есімде жоқ. Дубль ма? Жоқ, дубль ау деймін, жоқ. Бір гол ау деймін, білмеймін. Матчтың соңында көре жатармыз оны. Енді бұл видеода мен неше ұтатынымды біліп отырмын, бірақ сіздерге кетпеймін. Потому что сіздерге қызық болмай қалады. Видеоны до конца қараңыздар. Ал уже Мбаппе салып болды, мен сөйлеп болғам дегенше, тағы музыкамен кет дегенше. Собраны заново тут по частям, и да, давно отчасти живу тем, чтобы все вокруг видеть настоящим. Если еще кто-то словит счастье, то тогда вообще не нужен весь жизненный кастинг, чтобы наделать вещей. Очередной день, когда я бы мог быть с ней там где-то, смотреть кино и представлять, как будто мы в этих сюжетах. Но я снова предпочел отдать себя этим куплетам, так что ты прости меня за мое странное кино, где окей, мы просто играем в жизнь, часто не понимая роль.
Наши сюжеты — это белый лист, где мы вместе напишем свой. Окей, мы просто играем в жизнь, часто не понимая роль. Наши сюжеты — это белый лист, где мы вместе напишем свой. Да, или не напишем, на все забьем и станем ближе среди других таких же. Можешь молчать, я не обижен, убегать, но я о себе дам знать, пока я чувствую и вижу. И так без вспышки вишу на этой жизни, как ты дома на своем плюшевом мишке. И не факт, что мне будет мягко, это слишком. Я иду, веря в то, что жизнь больше, чем переписка. И уже не сыграет ветер что-то для зевак, ведь ты все ждешь, пока он сыграет что-то для тебя. Но идет дождь, и ты не веришь в то, что просто так может идти. Что-то, что вовсе не надо заставлять теперь представить, как может статься на места, если не ждать, как это все мы любим делать допоздна. Прям сейчас, пускай не сладок наш видок, но я хочу, чтобы у тебя все было ок. Окей, мы просто играем в жизнь, часто не понимая роль. Наши сюжеты — это белый лист, где мы вместе напишем свой. Окей, мы просто играем в жизнь, часто не понимая роль. Наши сюжеты — это белый лист, где мы вместе напишем свой. Без нее я бессилен. Она словно чародейка, но с нею я бессилен. Ее глаза околдовали, а улыбка сердце ранит. Я у нее на поводке, моя жизнь на ее руке. Ее глаза околдовали. Топовые ремиксы на topremix.net. Звук поставим на всю, и соседи не спят. Кто под нами внизу, вы простите меня. А потом о любви говорит до утра. Это юность моя, это юность моя. Звук поставим на всю, и соседи не спят. Кто под нами внизу, вы простите меня. А потом о любви говорит до утра. Это юность моя, это юность моя. Знаю, мы сегодня точно не біздің матч аяқталып болды. 0 есебімен гол соқтық. Исламхан 1 гол, Неймар 3 гол, Мане 2 гол, Жұматайло 2 гол. Тағы біреу гол соғыпты, мен көре алмай қалдым. Және де достар, бізде видео аяқталды. Егер сіздерге ұнаса